sestra, drugi, drugarica. Tako, evo ga. Dobro, evo sad ćemo da se... Ko voli da pleše? Ja sam vidjela da vi svi volite da skačete i da plešete. Ko voli da pleše? Evo Anastasija, Natalija, svi. Odlično, sedite. Da bismo naučili da plešemo pravo baletski, mi imamo danas u gostima prave balerine. Evo, ko su, šta rade i gde rade, rećete nam Saša. Dobro, sve ovdje prisutne, vas pre svega kako i roditelje. U Zrenjaninu od nedavno, tačnije ovo je 4. godina, postoji baletska škola. Baletska škola deluje pri baletskoj školi Dimitrija Pavlića iz Pančeva. Nalazimo se u kulturnom centru i njihovo smo izvojeno odeljenje. Ovom prilikom smo želi da vam se predstavimo, da vam prosto damo do znanja da u gradu postoji baletska škola. Znači mi nismo neka vrsta posnog studija ili slično, da smo, kažem, baletska škola koja je od strane Ministarstva prosvete ovdje u gradu oformljena. Večeras ćemo se predstaviti sa dve koreografije koje su pripremile učenice 4. razreda, znači maturanti baletske škole ovdje u gradu. Ja pozivam Anju Bjelograd da dođe. Ja vam veliki aplauz za nju, one prvi put nastupaju javno van scene kulturnog centra i verujem da imaju veliku temu. Gledat ćemo varijaciju iz baleta Krcko Raščić, Petra Ilića Čajkovskog, u pitanju je klasičan balet i još jednom kažem učenica Anja Bjelograd. Izvoli Anja. Da večeras u okviru ovog dešavanja na danima piva i crkvama možete dobiti sve informacije o eventualnom upisu dece u baletsku školu. Deca koja mogu upisati pripremni razred jesu uzrast između 7. i 9. godine, dok prvi razred, znači redovnog školovanja klasičnog baleta baletska škola ovdje u gradu, mogu upisati deca između 9 i 12 godina. Ja ću biti ovdje sigurno još narednih sat vremena. Bilo kakve informacije koje su vam potrebne možete dobiti direktno, kao i kontakt telefone, potrebne papire i sve ostalo što je potrebno. A sada bih pozvao Tamaru Radanović, Tamaru Radan i Anju Bjelograd. U prilici smo da vam pokažemo jednu veoma atraktivnu koreografiju inspirisanu španskom muzikom, također na muziku Petra Ilića Čajkovskog. Devojke, izvolite.
bravo. Sad ne možete da odete nikako, ni slučaj. Tu ćete da, ajmo svi mi kod njih. U krug, pa ćemo mi pustimo muziku, a vi nam pokažite, mi ćemo da igramo sa vama, može? Ajmo u krugu kod njih, ajmo, ajde pomozite im brzo da se napravimo jedan veliki krug. Staviš moj torbu. Stavi moj torbu. Ajmo. Ajde, neka nam pomognu malo mame, svi redom, ajde ja ću ovamo na ovaj kraj, ajde. Moramo svi sad učimo da igramo, kako je to bilo lepo. Ajde. Jel možemo? Pustite ruke, tako, razmaknite se, nećemo imati mesta. Još se razmaknite, ajde, još. A vas tri se okrenite ovako, znači, sad to nije prava koreografija, ti tamo, a ti ovako. Tako. Da vas svi lepo vidimo. I sad vi igrajte vaše kad krene. Možete još jednom, imate snage? Bravo, dobro. A mi ćemo da probamo da igramo kao one, jel može? Jeste spremni, drugari? Ajmo, probamo. Kao lepezu da imamo ruke gore. Skok, ajmo, vidi kako lepo skaču. Ajmo svi. Ajde, skačite. Gledaj kako lepo igraju. Bravo, to je divno, gledaj. Jao, šta ćete vi imati, balerina i baletana? Bravo, Olga, ajmo još, ajmo. Vežbat ćemo mi to do nedelje još. Ajmo. Ajmo, tako, bravo, super. Zamislite da držite lepezu u ruci, se hladite njom, ajmo Anastasija, a da. Ajde skok, ajmo, vidi kako lagano skače. Bravo, gledaj kako je. Ajde, okrećemo se u krug, kleknemo na jedno koleno. Roditelji, pa gde je aplauz, pa gledajte kako smo se trudili. Pa bravo, hvala vam puno, ali naučite ih i da se poklone. Ajmo svi, kako se poklone, gledajte da naučimo i to. Ajde, poklon. Ajde, poklonite se, kako se poklon. Ajmo da vidimo. Ajde, pokaži. Odliš. Pa jel dobro se poklonio? Ajmo da vidim kako ste se poklonile. Ajde da vidim. Ajde, pokloni se. Ajde, vidi Anja. Ajde Anja, tebe da vidimo. Bravo, pa divne ste, svaka čast. Vama hvala, bile ste divne i puno uspeha dalje u vašoj školici baleta. Ajde, a mi ćemo da nastavimo da se igramo, da pozdravimo, ajmo i kažemo ćao. Ćao, eto. Dobro, idemo.